era ayaniriziddwa baminisita baffe Oweekitiibwa Haruna Kasolo ate era ayaniriziddwa yabanza kurambuzibwa orusiisira rw'ebyamagara rwabariri omu mwanya ogu na bwanyuma nigwo kurambura emidaara ey'abahingi etari emwe n'emwe otaireho n'abo abarikwongyera omutindo aha bintu bitari bimwe na bimwe ebirikuruga omu buhingi hamwe n'oburiisa. Mu bigambo bye Ngazi y'Ihanga Right Honorable Robin Nabanja yashoborera ngu obuhingi n'oburiisa nigwo muhanda gwonka ogw'ihanga eri ririkubaasa kurabamu okuruga omu bworo. Begaggawaze basobole okubanga basobola okufuna mu bye bakola mu nsi eno. Nga bwe mumanyi nti kati nga bwe mwalabye oyo asinze kwenyigira kunoonya kyakulya, twagala mutandika okulima nga mulima mwine ekibalo. Ekibalo bw'ogamba ekintu kyegenda okulima kivaamu ssente. Muringo nigwo gumwe Ngazi y'Ihanga yashoborera ku gavumenti yahereze kuta sente aha rubaju ez'okurihirira abo boona abafuriirwe otaireho n'abo abakiri omu mwanya gwa Sangobe mu disitulikiti ya Kyotera kiyambeho kampuni eya Oil Palm Uganda Limited okubaasa kuhinga entindo ezirikumara. Ate twagala okulaba nga tugezaako okugatta omutindo ku bimukola. Aba PDM we bali wano, minisita mwamuwulidde, minisita kyakulaga mwamuwulidde, mwe wano mufunye omukisa ettaka lino erya Sangobe twaliretedde ba investors. Kati mwabaliraanye mugenda kufuna omukisa nammwe mulina ebigaji. Ibyo bikiri aho Ngazi y'Ihanga Right Honorable Nabanja yashoborera ku gavumenti erina enteekateeka ey'okuyambaho abantu ba Kyotera okubeegyesa okubakubaasa kuriisa ebyenyanja babaase kwongyera okurwanisa enjuba mbi. Twagala abantu b'Ekyotera muliraanye ennyanja, si kyekyo twagala okulaba butya bwe tubayambako, gavumenti yalagira oba muzeeyi yalagira butya bwe tubayambako okulunda ebyennyanja abasobola okubirunda bali mu ntobazi, ate n'okulaba butya bwe muvuba envuba ennungi za gavumenti ebakwatiddeko. Minisita w'Ihanga w'enshonga z'ebyentaasya Haji Haruna Kasolo Kyeyune yakozesa omukoro ogu okujumirira abo boona abakuzanda omu sente y'omuhiwa omusoro kukira munonga abarikwiba sente ez'ebyemirika eza Parish Development Model. Ojja kubakwata sewala disipulina na kyolinda, funa lisiti y'abo abagalina okuliza sente mu kibiina obakwate obakake sente ezo bazizze n'abala bazikole ki basobole okuzikozesa. Teri alina buyinza bwakomedde ku sente ezo nti ye oluzikwata azikozesa yekka. Abeebembezi ba disitulikiti ya Kyotera abatali bamwe na bamwe beberu chairperson w'entebe ya Kataano wa disitulikiti egi Patrick Kintu Kisekuru hamwe na meya wa town council ya Kasaari Godfrey Kimuri bashoborera ha buremeezi obutali bumwe na bumwe obuli mu disitulikiti egi. Ekimu kyaffe maama okimanyi bu disitulikiti ena grade emwemu tulina amakubo mangi nnyo ate enkuba yatta amakubo mangi. Ekirala kye njagala okusaba maama nga muli mu kabineti mulowooze nnyo ku disitulikiti zino twetaaga excavator ne bwe bagiwa at least buli disitulikiti nga 5 naye kyekizibu kyaffe amakubo gaffe agasinga obungi gali mu ntobazi gayita wakati mu migga. Tusaba esente ezo zigabwe okusinziira population y'abantu mu kitundu nga bwe yenkana, tusobole okulaba nga buli muntu aganyulwamu. Ebitundu ebimu binene nnyo ebirala bitono nnyo. Bakuraga Gashakwa Nakamya Francis Kanalutaya bwa Sky TV ag'enshonga muri Kyotera.